uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umfundisi uJali, abobaba, abomama, Sunday school, umuntu omusha namhlanje ukhona. Nami into eyenzekile last week, ubaba ubekhohlwa ukuthi apresse urecord kufakazi bami baya last week. So nje yabonakala ukuthi hayi ubaba amakhisimusi maningi asewazile ukukhohlwa so awungisizile nakhona kwakhona ukukhohlakele longakushiwo last week. So ngizodlulisa khona umfakazi wami last week engizokuphinda kwabangabuzwanga. Bokwenzekile ngeSaturday yange-revival ukuthi ngisalinde ubaba uJali ukuthi okay, so ngikhumbule kahle ukuthi bokwesikhathi ngilinde ukuthi angitshele ukuthi ngiye khona no angifonele not ukuthi angifonele, bengisalinde bengisalinde ukuthi angifonele angitshele ukuthi ngiye eLonzaneni emigreni ngiyomhlangabeza khona. So ngisamile kanjalo intama yami yaqala ukuba buhlungu out of nowhere nje ngendlela bokungakhona kungathi ukhona umuntu ofake insimbi la or indlu something ngoba ngihlula ngisho nokugqoka. So and then ubaba uJali wafona ngitshela ukuthi angeke asaphumelela sizohamba ngo-8. So ngasizakala khona lapho. So ekuseni wakhona bengikhulekile ngilokhu ngilibele ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. So ngiphakamisa wona amandla kaNkulunkulu ukuthi igama lithi uJesu Kristu inkosi liyasebenzela kakhulu. And then okunye bengishilo last week ukuthi ezinye izinto ezincane uNkulunkulu asenzela zona sisuke singayithathi entweni ukuthi benginokumongoza sometimes, and then konke lokho sokuphelile nokuthi i-revival ihambe kahle kakhulu. Nami ngibonile uNkulunkulu laphayana nabantu indlela abaphathana ngakhona ukuthi vele bengibonile ey'nkonzweni zabasha, but nala ngibonile ngakwazi ukuthi ngiqhawule ubaba uNtsibande. Ngesikhathi ngisenkonzweni zabasha azange ngikwazi ukuthi ngiqhawule, uyathusa ubaba uNtsibande kakhulu, uyathusa. So mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyomqhawula. So ngiyajabula ukuthi finally ngikwazi ukuthi ngiqhawule inceku kaNkulunkulu nokuthi nje ukuba khona entabeni ekhaya lethu nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa kungisizile kakhulu njengomfakazi wabhuti ukuthi uNkulunkulu samsize kususeni izinto ezikhona njengomuntu omusha, izinto ziningi esuke siyithande then kube nzima ukuthi siphume kuzo. So ngiyambonga nje uNkulunkulu ngalokho nokuthi khona la ngangibukele khona ku-YouTube abantwana laba sonto kumama Matekwane ngendlela abahle ngakhona. Mina ngangihlezi nginama-role model ama-celebrity, ngihlezi ngilandela ama-celebrity ngazo zonke iy'nkathi, and then benginey'thombe zama-celebrity ngize ngizigcine efonini ziyohamba kuma-3,000 ezami iy'thombe zingafiki naku-100. So ngakwazi ukuthi ngiyidilithe zonke, ngibona ukuthi azingisizi nalo ukuthi iy'thombe zama-celebrity nokulandela ama-celebrity ngoba kufana nokulandela ukufa. So ngabona bona abantwana bakamama Matekwane kubhusandile ukuthi ngendlela abahle ngakhona iyona nami into engiyifunayo kunokuthi ngilandele ezinye izinto. So ngibonga uNkulunkulu ngokuthi akwazi ukuthi angilethe nami ekhaya lethu nasentabeni kaJehova kuyabonelwa ngisemncane ngingakaze ngikhule. So ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.